psycho ro hok phok sia sa se ka jai nga lei le shila ka haya ka sak va ran ming li ning shi trada ka chat ka ka shunga le ka jai lemon festival aya we na hok phok laga nana idum le ring phala ge na khamyon sam phang sakta az ka khane zimik cho thang hil ra idum program ka chung ka zadra khai hu lungdi az zimik cho la ra ka jai naw ping wang kala idum sai ko ru wang na so khme zimik chong sa ye idum na apong chung khaina og thui rai ka sang wi long le itum wi ring ra khawaya bung ni tam khui shu da khlai shu khui da khlai wa long le idum na ot sama man laga ra na ming lining shi ring pha ye arui lam dai la ge na ra li ra jang khai itum sai ko ru li ra itum le apong chung khaina training mi ki da khlai itum wi ocha ka chung la ra jang ai re hili ra jang khai itum ga chi ra training hui ki tak lai li ra itum na atam chikat tak lai sai ko ru hi are mamang sai ke cover ra itum wi ring rak tak lai li itum na ra phai kar kar khui vai apong tha da sam phang rak la da na wi so khami kwing tok chi itum li sang mi ser la ga tam hui ki tak lai shi hui ki tak lai sai ko ru hi na itum wi ring rak vai apong li phai kar kar ko khui ka lai itum mi rin li ma thing khamaya mi rin ring pha khamai sam phang ka pa ya training lang sang sak milo as mik show itum na sagi the clay program sai ko ru hi na pang ni hor sang ne ga chai now itum sai ko ru wang klei ra sang khai itum sai ko ru wang so khmya tam pung sang sak milak log ji hi ji shu mingli sak sa ne amen. Thank you so much, Women Chairperson, Kachai Baptist Church, for the invocation. We will now have the welcome address by Kapungkui Hooray. Remake the Kajai Food Farming and Processing Limited with President Langweda Aju Dignity Sadakle, Hilly Sage Ledakle Langweda Hilly Razangaya, Aju training Hilly Razangaya Rubin Psychorule, you in Gapa, remake up the Pong Shokle. Aju he, I item the Panisalaga, Ara Panijikup Sangaira. 아주 희나 이tom training 사기 전에 사기다 그날 롱힐리 알아 톳너를 성하우다 이tom나 아짜 호니 살아가사 자다 primitive 살아가야 이tom의 톳리션라 사 딱래제 알아 modern technology 나도 라운 디세로다 이tom training 먹고 거의 사바이투 아봉 좀 걸리 이tom training 따라가 사션 되어 지방이나 training 그 사이리 ning sang la ga na ile hi ka tha da shok ta le la ka tha da sa gui la ji sa ga bai sa se kla chimi sho hi itom rim phala ga na itom wi tring hi kup sang bai sa se la mai da tam shi mi gi da khla ya i khoi gi ngi shi training bi da ba i khoi gi kvk ne du ga neramax ne mroina a tambak ti ka khla ba adu ga she crew she deleba ekhoi private chaki lakba piggy ping the show ekhoi lemon bill oil extracting gi adugumba gi training bi the banoi yamna thakat biri thakat chere noina phachena dakpine na ai tum hachiningi aduga ekhoi gi sida moma hi ara aya sa khaine ajuk dong sara nei ka shin aya thiaura isi Masaramra Akama Malay, I took up some thousand the Ayahi Hilly Claping, Tongwilaga, Mobabashina Jambra Hikatadering, Rakata Saragla, Akukata, the Mene Saragla, Trago, Ayazam, take Hine, Jena Juvang, Marazangram, the Clinton cycle, and the Kapiamilo, Jihi, Hangaidele. Yena Ajuhi, he had the Itum Palang and Sabak by Sasa Jihena, Hanglagan and Tanogo. Thank you, Mr. Kapungkui P. Hooray, Vice Chairman, Kachai Fruit Farm and Processing Limited. We now have two success stories to be given by Mr. Mathodmi R. Shimre and R.S. Gideon. Mathodmi R. Shimre may kindly take the stage.
Ahanmada Kachai Fruit Farming and Cooperative Society Limited ki President, Secretary, colleagues mayam, aduga Jake Taista Lady Viva, dignitaries mayam, Hojik Ashikuma Matam very function sida Langbiva mi mayambu. Agi Amsung Agi Imungi Muta a Yamna and a Nungabo Yam Pontokjari Lomzung Ang Bahide or Shu Adum Uzinatin Nange Jake Equay Sida Atoba Equay training Bigdaba JVK Moma training beekeeping along young food Niramex Mayamsu Dum Aitak Aina Yam Takajari Aduga Aise Famudi Yam Pam Javne A farm she Yam Pamanedu Aina farm Yan Han Hope she 2008-9 the year to a Hojarapuni Adubu Aina farm from she Kalaga a first a attempt to try her name. May can bring them the a farm she loyana, my tomb the chakram. I do give a tongue die and a mook farm machus amoga Doraga, Ojik and Targa Ojikti, and Tari farm she Adum a Yamungai, Ojikti, ain't Tashin, ain't Taraba, a farm yamse. Adum Haivsu Yam Bali, Aduga Pambishu, Japandriwa, Pambishu Yam Lady, Aduga. And a greenhouse Machasu Amasu Shemraga, Aduda Achar Shemraga, Kano, Adumusu Putoga, Adum Kakra Putoga Lay, Aduna. The Quakachai the Lady Ba Nimayam the Su Farm Shibo. Wakanya Orga, Adum, a quay hingable and be say, pharmacy, Yam the Chowdresu, Adum, a quay Angambado, Hotnaraga, Adum, Tabuksu Minasi, Adu Chocolate Minasi, have say in a Wapam Amani Kakse, Hire a Silver Sinde. Thank you. Next, we have success story from R.S. Gideon. Food Farming Society President and Secretary, the Moy Belmakai Ihan Hanbada Yam Takacheri, Aduga, Anishubada, Shik, that's the family Bamiam Simbo, Amama Moina, introduced the Ray, Hype Shire, Shemlap Oina, Agi story to Atum Hairge, Higher of the story she Pongam Amapara, Pongmakai, Hybayada do, which she, Madame she Ayaure, Aduga training Yamda, Shemlap Oina, Idea Shomina, Tenlana, Atum Hashilage, and a Hover she 2003, Shida, a quite Kunshida, ICR Ga, Banjai Trust and Rural Development me. Mishida Kunishida Lakmani. I do Madame the Kuda Lerambada, a quaggy principal Wateramba, Lungray Gashung, Machine the Luching Laga Lakpam Damda, a quagga Jada Chipam Dam Shida, Moina Lambi Kangotaba. Adugo, me Chibam Damda, Lambi she Udnaba, Dinanaba, and one of the Hirakmani. Yare, Sir Aishu, Adum Dinala Gada, Carriedo, and the Lambi Chingagatum Lakpam Damda. What is Shaba Panguni? Kajai Shida Chambrashi, Yam Kanaba, Wairani, Pajana Taro, Hana, Anamana Haye. Why, I do the Wakandu Kalkalaga, I do the Horake, Hena, I do the Tisatoni. I would the low Pamato, a low Obama Pandani, I do low Matakta Leva, I give farm share. I do Mapamashi, a farm Toraga, Great Haraga. I she Kanaba Pangada Hena, Kanba Madamaduda. What do Taba Hekada? Why, I do the
ai haurake haina hawam damda aina hobasi 2004 da ai thaba hobni first thaba mabda maduda aina kamai dabra da ai chenglo uraga mutu kumsi edu da thaba haibdi aina nongma da thaba si hanube amada aina jam pambi jani yankai lobuni jani yankai lobudu ai thawam da mad numeda do pong mapan makai gumbada hobe male adom pang tha raga chakleng su puba adu chaw su phangdaba tha loisim khrebam damde hekta mamba hore aduna ai chaksu chadana chaksu adum puraga muka yum hanbuni adu loisilga mathang aina trading gumba tharaga hawai gumba tharaga adum mixer ga thaba table crop aina adum sizinaramba adu hawam damda 2017 adu de lai shatlaga 2017 adugi 18 da aina tinmari phangba amok tawam damda 2019 di 120 tin si phangmani adu mathang tawam damda aina mathang thaba adu da yanan thabani na mutugi madam adu da thaba si 650 gumba tharame adu amok panba hawa damda 2015 ka 14 ka 15 na sida chahum yankai adu gumba amok phangba hawni adu 16 dadi khanghaudana line up paklaga keno magi kamado mihi du thoklaga 16 dadi tangkhai sirabni adu aina scientist simbo ya gaino arwe keno Dr. Rao the wari shabam damda mana h adu payo aduga chintoklaga matu teyo haibni adu terabsu numitra gumbadi yabni adu numitra gumba lerada amuk thokba amuk terabsu amuk thokba dungam dabnina amukka 17 dadi loin muk shire pambisi mag ade dum fail dorabni aduba aina amukka ai sidi yaroi amuk thagani aina 16 da thabasingse hakum 2020 the laishat patu 21 dadi aina amukka tinse kuntra gumba phange ai husik tharibasi 1000 above the laye adubu kuntra gumba khara mamam anini panbam damda aina tin noina pathok pada kuntra gumba phangbani adu kumsi se aina muk pabam damda aina husik hekrabasi 60 70 gumadi tom hentokre aduga muk kuchik lerebasi adum tangkhaidi lere aduna next city di ai chani gumadi phangani haina ai thachai aduga chahi mari manga lerebdi adum ai punsi se ai kanbang ngamgani haibse ai thacheba leibni adu waina ai sida loiselga adum lolage yam thank you. Thank you so much for the inspiring narration about your experience as a lemon farmer. Before we proceed further with our program, I want to make an announcement. There are masks being sold in the hotel right beside this ground, sold by Kachai Fruit Farm. So if you need mask darkar gasa lekha hotel Jivak Chili yorda lay chena chiwen la khalo miloda announcement sadle ngayam food special razangai re ishiwi training he mathang khuita khwai sahaurai ara chena razangkhai dignitaries pingli introduce sami khwai kapungkui hureili atam midalai khoi gi khra shoi ma shai leiram ne ikoi first introduction introduce thobam thokne adu kan thokrab ne sida mamang na leiribsi kana no khangde aba jiwangaina manga khunukli bamdak lehi ara dignitaries ping khipa na khibagla gi ari ji thagi gi ne kha
chi mi bing hili familiar sa khamai hi idau tumi le le tumi li na adam bai kui le ali samiran no de ina ali so changai ra an ka samyaur no training phamgadab ni na kanana kramaina takera haibashi mi phajena masak khangna ba darkar dawe ai khoi adum mathang oina lakshe ihan hanbada ladies first haibanina khayuan ngning ka myau jo akachi khayuan a he katang khat pawa mahak ashi hundung dagini adubu mana yum banba shina shiroi da banba aduna haujik ashi manipur ngaktana taduna manipur lanthok laga magi mana protect tauriba mayam machine ngayam haina yam fauna lairiba youngest one of the youngest entrepreneur oina haujik lairibni yam nungai jare maga loina tuna magi husband su lakpani taupam pangkhang kamilo okay chine ji ali thaigi gajipana reader shiroili ishi dpca we women secretary sagasa shiroi now ngai nguli fu wa khipa hoto ha a woman bingli khanghanda Jacinda we apade jo objective sir imo matan sir imo ahinan neremex we ne manipur kala Nagaland we officer in charge state anigi officer in charge oina lairibni yam nungai re panga khapang da ka phemi sei ahum chubada ajit ashina sms scientist oina kvk da lairi mahakashi tha ani ahum gi matung da di doctor panglagani phd ma jorhat da dauduna magi thesis karigumba loina submit tawgre ngashi mana shu ai khoi bu takpigni yam nungai re Dr. Loken ai khoi khunbu yam familiar tawba aduga Yukuru district da ihan hanna kvk gi officer in charge oiramba Dr. Chini mana veterinary doctor ni mahak ashi January 2022 da retired tauragni yam nungai re now John nga John mi horam mahak ashi toloi dagini mana beekeeping khui khayok asida trainers ama oina effort na mashibu Nepal da tharaga aisimut da pajena training low khiba yam expert oiba beekeeping gi maramda mahak ashi mi amani aduna mahakna lengbirakpagi yam haraukre ahum shubada Pritam ashina project manager ni Global Organization Private Limited ki maashi Neremex ka punna tuna laibani yam nungai jere ne ai khoi mayam sinupa mayam pulab chu nupi asyamuk active tawbra mahakna lalika Mashina manager oina mahak ashishu Neremex ka coordinate tawnaraga lairibni yam nungai jere indroti masa khangan ai khoi candidate former president mahak ashinashu ai khoi gi huren trainers ama oina lakani aduga tonchuila horam mahak ashinashu huren trainers ama oina lakni yam nungai jere ha don mi hangai bese loi de na tau to badi lei de na okay
Thank you. Thank you so much, Uncle Timi and Mr. Kapungkui, for the detailed and lively introduction and acknowledgement of our trainers and dignitaries here present with us today. We will now proceed with our training. I want to call upon KVK on the importance of soil health, after which we will have Nira Mac on marketing, after which we will have on beekeeping, and after that we will have Ngayam Foods, and after that we will have lemon peel oil extraction training by Tonchila Horam. I now take this time to thank various organizations and departments which is sponsoring this festival: Northeastern Council, Shillong Government of India through IBADA, MIDH, MoMA, SC, Trade, Commerce and Industries Department, Tourism Department, Government of Manipur, NABARD, MAGS and ICAR. We would also like to extend our gratitude and obligation to Uncle Tuimi Loli. He has donated 10,000 rupees to the organization. Shall we all give a hand of applause to Uncle Tuimi? He has been a success, he has been an inspiration to our village through his lemon farming, and through his success story, we are very much inspired. Thank you, Uncle. Keep inspiring the youngsters, especially. Thank you. We will now have the training on soil health by KVK. KVK can now take the time. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯖꯤꯠ ꯀꯧꯋꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯆꯥꯏꯗꯗꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ KVKꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ 2010ꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯀꯆꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯤ 2008ꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯀꯆꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯣꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯏ ꯋꯥꯈꯟꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 18 ꯀꯆꯥꯏ ꯂꯦꯃꯟ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯀꯆꯥꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯆꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯆꯥꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯆꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯏꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯦ तसेंगना हायरदी कचाईसिदा ट्रेनिंग लाक्पसे अखोई अंकल लोलीगी खुद यामने यावी महाकना तौदना आईसीआर दगी कोऑर्डिनेट तौदना अखोइसे ट्रेनिंग होरकपनी मदगी अखोइसे चही अमदा यामद्रबदा अहुमरक अनिरक अदुम कचाई ट्रेनिंग लाई मदुई मतुंगिना मु कोई कचाई फेस्टिवल अमु सुमाइना मयामगी ट्रेनिंग तौई ngasi tawduba training sidi PowerPoint yaude presentation yaude ai khudda karimta yaurokte field da su tawde sumna tagi ngang ba khatani ko athubida mamangi chahi su ai lakke khali kachai gi festival kachai gi training gi but corona haiba laina du leibidagi kachai da changba yai yade pharak tai ta de tawdagi tawkhidre अदुबु हंदक्ति फेब्रुवारी की फर्स्ट वीक नत्रगा जनवरी सिगी लास्ट वीक सिदा ट्रेनिंग तौगनी मयाम यावबियु इंटरेस्ट लेबा मयाम को अहान बदा सोयल हेल्थ कार्ड
की दरकार लेबसे करीनो अखोइसे नोंमगी अखोगी सोइल की न्यूट्रिएंट हाइतारेको मंगोंद यावगदोबा पांबीदे चंगदोबा मचाक मयामसे नोंमगी सुम मांगसिले अदगी अदु नतदना अमु अखोइना अमु अतोपा करी करी जंगल कटिंग सिनरुबा अदगी अखोगी जंगलदा नापी सेंगबा ngamdadana अखोइना हिदाक नापी हिदाक सिनरुबा मयामसिंगसिना डिटोरिएट तौरक्तना सोइल से हुजिक्ति फरक्तरे मधुना अखोइसे सोइल की कंडीशन की मतुंग इना पोचे थाबा चंगे को सोइल हेड कार्ड से कचाई लेमन खदगी नते लैरिबा पांबी खुदिमकी कोई सोइल हेड कार्ड दरकार ले सोइल हेड कार्ड की कार्ड से पाइबीबा को सोइल हेड कार्ड से अखोइना रिन्यू अदुम तौगनी चाही खुदिंगी नत्रगा था तरुकी सोइल हेड कार्ड पाइबसिना करिनो हयेंग इसादा सोइल हेड कार्ड पाए हेना आई पैसा फंगदुब लेतेको मयाम अइना ngang मैते मरोन से लुब्रा ताइको सोइल हेड कार्ड पाइरगा आइजे सोइल हेड कार्ड पाइरे हैना कोइचे चटकदोब नतेबा आई सोइल हेड कार्ड पाइरे डिपार्टमेंट ओन पैसा पियु हागदो नति पिसु पिरो ओयबा को सोइल हेड कार्ड सिदे यावरि बजे आइगिदा आइगी सोइल सिदा को यूरिया वाले पोटास वाले सुपर वाले हाइबदो खंगननबगिनेबा अदुगी वाटपदो खंगद्रगदी करिगुम मतम अमदा अखोइना इखंग खंगदना चंप्रा से थारुबा नत्रगा कोमला से थारुबा नत्रगा योंगचाक थारुबा एनी क्रॉप अमा थारुबा मतमदा चानाद्रदि पालोयबा मही थो ओयबा मागी न्यूट्रिएंट बैलेंस से यावद्रगदी भाबताबी को मैम अदुना सोइल हेड कार्ड से इंपोर्टेंस याम ओय सोइल हेड कार्ड कलेक्ट तौबगी नियम दि खंगबिरब्रो सोइल हेड कार्ड से काना पीगनी लैबाक हो लैबाक की सर्टिफिकेट हाइतारे सोइल हेड कार्ड से को लैबाक की सर्टिफिकेट से काना पीदोइनोबा खंगदे सोइल हेड कार्ड तौबमी अमखतन खुथंगलो तौद्रे सोइल हेड कार्ड से डिपार्टमेंट न पी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को अदगी लैरिबा केवीके न पीगनी अदुबु सोइल हेड कार्ड से आइगी सोइल नि सर्टिफिकेट पियु हाइबा यादे इसा की सोइल दो कलेक्ट तौगनी पुरकनी अदुगा आइगी सोइल से सिनी मसिगी अंत टेस्ट तौबियो मांगोंदा करी वाली यिंगबियो हाइना पीगदनी को पुरक्प मतमदा अखोइना सोइल हेड कार्ड तो सोइल लैबाक से फजना तौगनी मफम मरी आइगी लमसे वरिबो असि ग्राउंड से मुक चावरे चावतारगदी ग्राउंड सिदगी मीटर मरी चंगसिलगा मफम मरी लौगनी अदुगा मयाई थंगबा अमगा लौगनी अदुगी दो पुलप मिक्स तौरग पुरकनेबको अदुगा टॉप सोइल अखोइना इंची मरी मुकी चांगदि अखोइना लौरोय खेतोकनी मखा थंगबदो लौनी योपाकना ट्रायंगल शेप त ककनी को ट्रायंगल शेप त कक्पा मतमदा थोलकपा मखागी थंगबा लैबाकतो अदु पुबिरओ अदुदो अखोइना सोइल टेस्ट तौगनेबा मफम मरी दो तुंगान पुबिरसु याय मंगादो नत्रगा मखम अहुम करिगुम अखोइना स्लोप एरिया दा तौतारि मफम अहुम लौबियो मयाय अमगा को अदुमाइना पुरपुबिरओ चेरंग तुंगाना ममिंग थाबिरओ एरिया थाबिरओ को आइगी मिंग एक्स कवी आइगी सोइल सिनी आइगी हेक्टर सुक याम चावना ले आइसे चंप्रा थाबनी नत्रगा कोमला थाबनी नत्रगा कोबी थाबनी हैना पुबिरओ अदुगी मतुंगिना लैबाक की कार्ड फंगनी हाइतारे सोइल हेड कार्ड से मैम भाबताबिरेको अथुमाइ तौदना सोइल हेड कार्ड पाइरगदी अदुम इसाना ज्ञान ताजरनी आइगी लैबाक सिदा करी वाटपनो आइगी चंप्रा पांद्रि से करिनो पालगा सुपी इसे करिगिनो अदगी अमुक पालगा अमुक केलिबा करिगिनो मसादी पंगथोकता थोई अदुगा आइगी चंप्रा पांदे असिगी प्रॉब्लम से मा सॉल्व तौगनीको अदुना फर्टिलाइजर सिजनबा नत्रगा फर्टिलाइजर हाइबे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हाइबे तारे हुजिक्ति अदुना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सिजनबगी मवोंग करी सिजनगनी अदुम यानो खंगबिबा तारे संथी यामना सिजनबियु
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯣꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯣꯄꯥꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯐꯠꯂꯝ ꯀꯣꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯡꯁꯤꯜꯂ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯍꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯝ ꯁꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯖꯤꯠ ꯀꯧꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯪꯇꯥꯛꯇ ꯇꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯍꯤ ꯍꯜꯂꯦ ꯃꯥꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯆꯠꯄꯗ ꯁꯣꯔ ꯄꯤꯠ ꯄꯤꯠ ꯍꯣꯟꯒꯅꯤ ꯉꯝꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯗ ꯈꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯣꯝꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯕꯒꯁꯨ ꯊꯥꯅꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯣ ꯀꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯀꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯀꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯤꯟ ꯀꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯝꯁꯤꯗ ꯁꯟꯊꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁꯀꯨꯝꯕ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯁꯣꯏꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯨ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯍꯧꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯥꯞꯍꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯣꯝꯂꯥꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 4 ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯝꯄꯣꯁꯇꯤ KG 5 ꯆꯥꯡꯗꯤ ꯍꯥꯞꯇꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯟꯒꯤ ꯃꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯛꯀꯤ ꯃꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯁꯦꯝꯕꯗꯀꯣ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁꯇꯣ ꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯞꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯟꯊꯤ ꯑꯣꯛꯊꯤ ꯌꯦꯟꯊꯤꯗꯣ ꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯇ ꯅꯞꯇꯕ ꯆꯣꯠꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯣꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄꯣꯁꯅꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯄꯤꯠꯅꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯨꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯪꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯣꯏꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯦ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯁꯨ ꯉꯥꯎꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯈꯔ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯊꯣꯠꯃꯤ R ꯁꯤꯝꯔꯦꯒ RS ꯒꯨꯏꯗꯦꯟ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯒꯦꯗꯤꯌꯣꯟ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯀꯆꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯆꯍꯤ 4ꯗꯤ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯦꯗꯤꯌꯣꯟ ꯆꯨꯝꯃꯦꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯔꯣꯏ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯤꯟꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯦꯁꯇ ꯆꯪꯉꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯗ ꯏꯟꯁꯦꯛ ꯄꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ ꯈꯖꯤꯛ ꯇꯞꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯗ ꯇꯤꯟ ꯑꯃ ꯍꯨꯠꯂꯒ ꯆꯪꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯪ ꯕꯣꯔꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯋꯦ ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗꯗꯤ ꯀꯪꯆꯦꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯉꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎ ꯑꯁꯤꯕꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯎꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯎꯒꯤ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯐꯥꯟ ꯗꯦꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯇꯤꯟ ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕ ꯃꯅꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯛꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯨꯠꯂꯒ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯥ ꯄꯣꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯦ ꯎꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯎ ꯂꯩ ꯃꯁꯥ ꯈꯛꯇꯪꯒ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯎ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯨꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯏꯂꯝ ꯐ꯭ꯂꯣएम ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯥꯟꯕ ꯂꯁꯤꯡ ꯃꯥꯟꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯎꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯎ ꯀꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯁꯤꯡ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯣꯟ ꯂꯥꯎꯕ ꯄꯥꯏꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯇꯔ ꯄꯥꯏꯞ ꯏꯁꯤꯡ ꯎꯒꯤꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯄꯥꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯊꯦꯡꯉꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯦꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯄꯥꯗ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯃꯁꯥ ꯁꯤꯔꯦ
branch ani smaina khaidok pada somda thenge som sire somda thenge somda sire haidi magi power supply do to khreba ku to khreba man aduna ma management to ba hujikti tasengna matam amada di aina mamang da pasta lakiba mamangi chahi da lakiba di akoi je organic management ena chalamde pest management hairaga Russian insecticide mayam ama aina adum taimi hujikti amu organic ena chatabe yadre karigino hairaga pothok su hele adigi magi market price su helakot hele organic oregadi adu mayam do question amata hange organic tawbuse pambra inorganic tawbuna pambra organic tawninge adu pothok di kana ne heli organic ne henbra inorganic ne henbra lale inorganic sina pothok hendi organic ne pothok henduini organic ki niyam khangdabagi ne ba koina niyam khangdradi adum organic sina poche pandabada manba koina haidi magi changgadaba machinjak pibidaba haitare ko paisa khara change hena lawe but changoi paisa changde inorganic tawbuda khoi yokpa yaroi khoi sigani magi mahi chupala pada khoi sigani ko uchek na charubda uchek sigani inorganic mafamda adigi magi nature of psycho kaino magi ecosystem je inorganic tawbuda ngamde inorganic tawhragadi mayam bhab taiko inorganic tawragadi ngamdeba aduna organic na hena production phaduineba akoigi kaino gisida entomological term haitare tin kang natraga laina masisida ani thongna khaidoe tin dasu aphabatin phattabatin ahum thoi amana economical oibatin mayam bhab taiko amuka haige tin je ahum thona khaidoeba amana akoida kanaba pibatin amana akoida paisa pibatin amana akoida kanaba pidabatin mase pasta sahi chama mai mamangda sahi chani mai mamangda akoina udringai da akoi forefather na leiringai da champra adum palami yongchak adum palami haira adum palami moi hidaksin ade tinju changde karigino mayam khangbibra tinju changde adum lei pharameba masi akoigi negligence ni ko han mamakta daina haigidobse kachai fruit farming and processing cooperative society da ina faster request ogudobse uchek paiba uchek kapamido penalty thamse yargan pairaga uchek kapa nauri pairaga uchek kapamido adu hana penalty thamseba yaragadi village authority na su yaragadi uchek china khoi tingi mateng yamna pange hojiki kangchek to trang borer se uchek china yamna pameba manas chaduigi paitharakpa matam sida naurina hana tha khreba natraga yargan na kaptho khre du chadradi aigi tin aigi keno do champra do chapata natro masima fas yaragadi aina di tau haibiding amoroi village authority singa amtang tanabiyo uchek hatpigano uchek morok metpado yen morok metpado ne hena haumni ko aduna uchek hatpasi matokse aigi modni mayam yaningba yaningdabagi modtuna amma oihre uchek sima toksi uchek si hatpigano uchek sina akogi ecosystem yamna help tawi hujik se yamna nungai tabu condition lei aina aigi kbk gi office ki mamang da pung ani phamba matam da uchek amata ubo phangde ukhul gi uchek adum khangi kanana charang madui noina masi ma haifet akoi kannabo hona siko masi leitragadi organic yaroi ngamo oi yamna wagani san yokpi batare khara ok yokpi yu aduga moi compost semiyu
adu oragadi fertilizer phangani organic fertilizer isana roi sembiu ko adagi tin se yamna leikre disease yamna leikre high rasira kogi ngasagi trunk borer leaf miner ko mana da zigzag tawraga angau mana da chatlaga paring chatpatin ko adagi aphid wahik adagi laina mayam se tin mayam se mari matani moi machin manau ni haigadom ni ko tin yamna leiraba laina adum changakani laina yamna leiraba tin yamna changakani tin je kange heradi ihan hanmada spacing maintain tawi batare pambi amaga ko foot taruk ki chang yamdrabada laphan biro komlagi na champragi foot taruk ki chang laphan biro pan basu hen gani champra thok basu hen gani karigumba aigi usida hojiki tin ga to tarak matamda ma je hekta phan chunga chatkado natteba pambi masa amadi pambi masa amda chaturimni madu tarakpu urupta khoina kanba ngamdorine pan basu hen doriba spacing maintain to bi tare ko adagi champra se pale mayam hujik kachai festival tore yon thokre mayam da hujik mayam yon thokre aigi pambi do lehore mathang amu palakpada mathang chahi di pandre amu hairani hanak tiam pale mathang chahi di pandre masi aina adum training khudinge adum haidana la abani ko moi da sakkar kauba mana sida sakkar kauba ma chale sangtrik sangba susuk sanga sang na mana tingthokpa ma lakani mayam ui ko champra se hujik khar lerga mapan amu saba horani ba ko February saisida haidi anauba mayon chong ko horani chong ko sida sangtrik sangna sai mu sang chingthorokpa sangba tasengna khoigi stem se sangoi dabani ko khoigi smaina machu oigadoni brown machu oigadoni coffee machu oigadoni but sangtrik sangna chingthorokpa yarokane ba madu sakkar kawe ma sakkar edi keno chingba ma se mahi yam chuppa nutrient yam chukthokpa karim kana daba fruit ti paloi daba chahi ani paloi ma adu sum thamaga budi masa sandoraga chahi mari dagadi palakadra adu sum sandorakpa aigi kachai lemon do sum pixilakani market to bunungai roi aduna ma se masa kaktabi yade samna haibada masa se samain thambiyo ai khut seng ko ui ko khut masa ma thambiro mathangi masa do siu hello matha karak pata ko adugi matha unka gi do samaina sum chala lo brand se adu ergadi mayon chong pa phajana chongkani panba phajana pangani clean cultivation tawba tare aikoigi mayamna spider khangi ko jamna ai example loina haige ko spider web yamna leisil aba spider je phatte habnate spider je phai ko ma se aikoigi tin phattaba che phadok pada mating yam pangi ado yamna leisil adi pambi gi masa panba ngamakte aduna spider web kumba khara sengdokpi tare nana thambiyu adagi kogi angau karakpa kanglayen man ba karakpa ga to taithok pi ga dabane kari no taithok ga dobani haise kachai u amadagi pambi amadagi lupa kya phangba ngamge kachai pambi amadagi lupa kya phangge lupa chamnga tasengna paba matamda koina average oina parakhu matamda lising ani chamwa dagi ahum chamwa hudi phangi ko chahi mari matungi kasai fruit china phangadobani natragadi kanaroi aduna phangai ba paisa dudagi lupa chani khak khaidokpa kari kai khaidokpa yadabra yai mathangi bank thambiyo bank isana sembiyo darkar leiba loinamak lei mi khudimak aigi pambi chama pali chama yonthoga ai lising nifu phangi lising nifu je angangi
adagi aigi furit khungaugi aigi imagi ipagi poche leidab yade khangi but mathangi lising nifu gi su khandab yade pambi manga dagi tara dagi aduna aikoise adugi system da poche khar thamjin bagi daka lei lupa chani chani khaidok piu aduga laina tadana ba pa champra thaba matam da koina masi nungsa gi changse amna phangba daka lei nungsit nungsa aduna suni ko koina spacing thambiu masa sumaina onthok piu haije numitina leiba matam sida chakkiba matam sida masi magi site se loinamak thungna nungsa se phangan jeba tin laina se chocho law mhum de hena thui ko aduna adugmudo thoktana ba aduga yamna toina uba aina su yamna toina haiba ma lei thaba matamda akhoi bathroom toilet ki maning da thabi gano ising yamna chocho law maning do madu da bathroom toilet ki maning do thabi gano haibadi hujiki noina tin ama aigi tin cha tho e hulle harido adu mafam de hena tani chocho law mafam da makhong sengdok piu makhong nan na thambiu adagi saru na kupsin biu makhong do napi ne hengalak tanaba napi sengdok pi ga do bani marakta natragadi napi na magi har loi chu thokini yamna sathiba chahi ama ani ahum corona laktringai mamang da ko laina ama thengnare kasai sida virus laina ama mayam khangbra karam laina no mana konsin ba yamna pikna jau launa saugalakwa mana ama thengnadro kharga thengnaba haurabani ko aduga mana yellow machu kaba mana se loinma yellow machu kaba masida ani thongna khaidoi ahamada virus like haibama virus like china kamai tauge adudi virus ti natte ba ko ma se nutrient deficiency oideba aduna organ kogi nungsittagi har je khoina chingsin hanba yaye ko akoina micronutrient na mayam khangungani moma ga punma kangudi adum khangpham thoi moina su dum piramgani khalle ko micronutrient se kapkani kapha matam sida pambi sida mai mana sida chotkani aduga mana sidagi mana sina nungsittagi har chingani nungsitta phangba har mayam se mana chupsingani aduga mai fertilizer oina sinagani ko aduna micronutrient sina tare yellow pambi sida yellow pulap kaba thengnabra madudi virus nate ko aduna virus like haise madi micronutrient watpagi mamonda har watpagi neba zinc natraga phosphate watpagi neba ko adudi micronutrient ko na kapi utare aduga manada jaga da pullaga yellow machu kaba ama thengnani magi kogi vein haitare marakta chatpa u manbado manada su yawidana singli manba ma madu duna sangaga leba manana yellow kaba marang langba adugumba jaga spot kha thengnani madu virus la abani masigi virus se ai koigi keno na matom da lakchaba nate mayam wahik to khangbra wahik ephid khangdre photo su ya laitre ngonda utpasu yaroi wahik ko ephid to kobi da tin amu asangba macha maru ama tabado khangi ko madu wahik ni ephid ko we ko masi se ngasagi virus gi carrier ne ma se mangonda mana mahi se atokpa virus gi chupuraga any pambi mu gi chupuraga laga mana pambi se chang kuma tamsida chuppa sida thokadeba virus aduna wahik se tanthokna bagi damakta khulai ama thiba tare khulai se lai kachai da dum phangangani aina pronounce to se chumbra yengo maharna sina biro ma se mahi summa sino kobi da kaida loi sina ba yagani ko ma se koina dry oina thambasu yare dry se ma se nungsa da phawba yade magi mana se ko set up horaga and dry o helakadomni aduga powder semo aduga magi suppose 1 gram no di 1 liter isingda lupo
1 gram nate soire 100 gram ko powder se ising liter am da lupo aduga sumdo o adugi mahi do kapo magi mahi se akogi maitei londa magi mahi maitei lon hairage magi maharna gi mahi se akoina lok thungba matam da hosinara mini thaina ko aduna ma se karigino hai matam da magi manam sina tin si changma ngamde ma se manam nam thi ba ko ma se phau du su sina ba ya ba yam phaba hidak ni hai tare adagi yamna toina hangna ba question amaga aigi haije pale masakti yamna phajare aduga kho matam da manung da han yaw lerame ko yamna thokpa condition kachai gi oina natraga panba mahi phadri ngai da pup kela tare aduga khuktu gi yengu matam da han yaw lerame masina karino akoina fruit fly na ko ba amalai ko masi yamna toina lakani flower matam da champra sina mapan saba matam da toina lakani paiba mahi lahi chuppa ko fruit fly se aduga akoigi kanogi sida flower sida mase flower opening hai ma closing hai ba umga lai ayuk ngata sida mase open to gani aduga numidang oiram dai akoigi pung 3 manga akoigi pung 4 manga tarak pasai sida um khumjin gi doi ne ba ko masi matam sida mana lahi si chuppaga mana marum koksilame ba aduga khumjin gare ba adi mase hai sa gare ba ko ain to mai marum je manu yaw le hore aduna hayeng han ole bhab tare ko aduna masi su yamna danger ore asi jo organic na management to bo yai akoi gi methyl eugenol ne hida am le ko methyl eugenol magi glass kanoda 100 ml da lising ahum mari pi adu 100 ml sin dhama tam sawe yare mayam bunsi laga dum lei bi ai ko kamaina sagani akoina UV thori da khra fine oibam leidana khra kupado adu makak ka aga lupa kaji methyl eugenol sida ko luppe dana akoigi 1 liter gi bottle lo lobio asida kakkani ko khoina mayam bottle sida kaktat piroba kaktat ledana ngasai gi akoina methyl eugenol sem gi ba marido adu kakko mahon de saida thada bira thambiroba bhatai ko langama hendo aga thadara thamo aduga makha sida hidak hapkera noine kerosene hapkera ising hapkera hapo aduga kakki baduna injello upside down da makhum hangani ko sigise makhum hangaga mathanga awlaga injelaga ba tinje sida changra thokpa haira roiba ko ngasagi methyl eugenol gi mahi je mane yamna pame ba aduna ma che changak ga adu dum leikhane ba admai toroga khoina ma che hatokta flower hek pan ba hawdore haibada methyl eugenol je sinaga domne natragana methyl eugenol se sinaroge haraga imphal la yole kogi hida yoma dukan da yawbani bekulorena lurama ka phangni kogi saitek matek manba ma ko bekulor ko buni ma se samana na hajiki bottle mang da hap ka thambiro masi koina pheromone ko ko pheromone haibidi karino magi nupi ama natraga nupa amagi hormone je hapa ada ngasagi laba singjina ko aigi nupi leire hene attractive oidina chenchila ga manung sida loin mak siba manung si changaga ado koina hatok pi ga do adu itar ga di fruit drop ki problem am laitre ai se ngasi gi disi hair ga lo singe mayam training to buda powerpoint ga adagi tin masak ka ulaga yamna phajana mu makup thana mu take base by base tawraga ko mayam expert atai su leibani na thengju le nong su kijare aduna asi har ga ilo sinjare ke ko Check. Thank you, Sir Ajit Kumar,
from KVK for enlightening us on the importance of soil health with regard to lemon farming. Next, we have trainers from NeraMag on how to do better marketing. Ahan mamaktada lamdam asibu konbiriba isorbu ko nona ai khorumjari amadi Kachai Lemon Festival asibu thawai haksang hapiriba festival asigi daita chauna lowiriba president secretary members sida singsu ikai khuna buchari masigi iroinana dais talingchaliba koigi experts sing atop department sing degi lakpa entrepreneurs successful entrepreneurs mayam yawiriba singbusu kai khuna buchari engonda ngasi pibirami ba koigi marketing se karamba mongda tawragadi kachai gi village se kachai lemon si hen effective oigadagi haibadugi matang da pibiram pase tasengna yamna nuaijai adu marketing itself masi yamna chaw scope amani adu kitang ai tension jaraga point to point khar khak tang oina thamjaramge maramdi masigi kaino si yamna chawwa process amani adubu marketing gi matanga kachai lemon gi akoi gi ujik leiriba situation gi matang si khar khak thamjaramge ahambada akoi gi market haibasi akoi gi product ama sale tongnabagi yonabagi damakta jaga amada phammaga akoi gi port adubu display tawriba adudagi di yonar honariba jaga adubu market kawre maduda involve tawriba pithok pisin paisa exchange tongnariba piriba poraiba packaging tawriba madugi phajanabagi damakta mayamda high riba tawriba kholiba process mayam adubu marketing haidana kawre aduga port ama yonno matamda khwaidagi maru oiriba magi basic marikhak lay madudi product price place and promotion haibama product akoina yongadoriba pot se kari product no karam tongna yongadoino haibase sima akoi product sima identify tawba ma change pricing akoi maman kya da yongadoino akoina pot asi thare production tawre harvest tawre putho e masidagina aina thabada changiba paisa dudagi market phawda yobada paisa changiba dune hoto matungda madudagi aina ngasigi aigi daily gi wages aina masida profit kam earn tawdagi haribado madugi matungina hotlaga isana semjaraga madugi potugi maman oina yolibado aduna pricing place mafam kadaida aina yoninge haiduna sampra zada mafam amada yolagadi madu potu yonba yaba hongnadi adui mathakta madugi aigi yongadoriba jaga ase kadai waida yolagadi masi henna khudong chagani haidana akoina identify tawba ma change karamba jaga da yongani kadai waida yongani kana na henna yolaga mafam asida sit ka drive se akogi place to jaga do madum akoi identify tawba ma change promotion aigi puthoiba pot ado madu mayamda khanghanba ma change awareness ma change aina ngasi puthoiba samna harabada akoigi kachai se koigi lamlongda ima kethen da yono matamda khangdaba kangunodi champra khatang ni hairaga champra khara chawa hom lawdu waina dum khalle ba wakhanjida kachai lemon gi keno se yam khangdaba mayam su leiriba adumain tawdana akoigi yol pot chai yoliba sing plus swaidagi lalonbi singna middleman singsina pugi matam sida su aina haijaning badi akoi sidagi pugi matam sida nakoina yonro matam da mase kachai lemon ni ko masi ulkhulgi kachai village sidagi porakpa kachai lemon duni ko haibase mayam singsida su kijitang khanganba madi mathau tari maramdi akoigi tampakta leiriba sampra chariba kholiba kaidoriba mayam singse tasengna koi kachai di chaba adubu kachai se tasengna masi koi champra ne dum khaleba kachai champra sine na khangdaba mayama leiriba aduna koi masi kitang atopa champra du kitang khenabani haibase akoina promotion tawba akoina ju kitang khanghanba ma change ba ko masina kai kana kani
hayeng wai akoi na ngasi sidagi puthokri ba pot se sigi value se hengalakane ba mayam na thinara ko matamda akoi gi pricing kari gi namak ta khoi pot se maman kitang wang na yolakpa ya doini madudagi ni magi value sigi create tor ka doini aduna masi akoi promotion sima kitang change masi gi makha tarak pada akoi kachai lemon se akoi india gi oina akoi marketing tong na kan na hone niramek na demand su lai Bangalore based company sing sina akoi da hangak pa khara lei kachai lemon se GI phangabani na GI sisu akoi niramek na facilitate toraga phangkiba GI ni kachai lemon se asum tawdana akoi gi 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 khaktamak yonba companies lairi ko adagi di akoi gi sida value addition hapaga thabak tawba mayamam lairi makoina akoi da kachai si PU hai pirage haidana akoi na somda su amuk lakma tamda demand lairi na somda lakma tamda taseng na harabada akoi gi kachai lemon se si supply pi su ngamdri haba maramdi akoi sida puthok chari ba pot sidi swaida lalon bi khara la aga akoina yoningba mamandu da khudak ki oiba paisa do madu katang ubana maram oiraga lamlonga ima kathia swai sida koi market loi greba puthoiba production se kyam lege mathangi na koi target kamaina tawba haibasigi scope sidi tasengna laitriba Jammu and Kashmir da PO hai samna harda 500 kgs akoi monthly oina harda for example da amaina PBO hai laurage haidana changa kan sida di amuk lairam deba yon thokre sumain tawdana akoi contact tawrubani akoi gi pithokre haidana tawrame ko masi su akoi na ojik government of India gi makhada adagi di atop department gi makha sing sida farmer producer organizations haidana semaga akoi gi farmers group semi se si yamna effective su oheningi masi mayamna su khara hena khangbam su mathau tai manam di farmer producer organization semi se common goal ma semaga masi pot se karmaina akoi yon zige natraga akoi da karmaina kana sige natraga akoi karamba department sing sarkar dagi akoi gi phangpham thokpa darkar leiba subsidy grant yauba oishanu adagi di food processing oishanu value addition tawbe oishanu masi kamaina akoi keno tawba yagadagi henna sauthokna nabagi business minded commercialize tongnabagi damakta semakpani tasengna farmer producer organizations haibase aduna masi yamna maru oiba mayam singna loin involve tawgadaba sing ni aina ai thamjage farmer producer organization sing sida koi loin yakshan momana su huzik farmer producer organization semdana thami masiga iroina na koi neramek na su under 10,000 farmer producer company gi makhada akoi kachai gi village sigi oina urkhul LM block mani ko LM block ko aduga sigi oina su akoi farmer producer organization ama seme register tawre masida su mayamna thawai yaungna makoi da hangbiu nakoi farmer producer organization ama sem ki bedo akoi su yaw yari bra karam ba kai tawai yai kamdo ba yai haibse sumain tawduna hangbiu maramdi akoi na ngasi akoi gi thapa ba koi ko hai tare Rajasthan dagi akoi na kari guma product khara chari ba mayam na koi chanari ko Amul adagi di akoi Amul sida chari ba butter adagi di akoi gi powders si company amna kaino nate akoi Reliance na aduna adana tawunati farmer producer organization na semba company amane asum tawdana akoi sida su leiba farmer producer company farmer producer organization sing se si sina common interest goal ama thamaga akoi framework ama tawraga akoi kadai phogwa akoi market sida kamai tawbo yani kamdo bo yani common oiba akoi gi business commercialize oiba akoi gi profit laigada pot se mayam pullaga khanaraga akoi kedobagi su akoi gi national market pukhatpa ngamoi doino sengna hajarabada akoi kachai lemon se akoi tasingna masak taabani aina dai ngasi platform se laujaraga aina yam thagat charamge koi gi uncle loli gi product magi brand mekhada leba Tua Foods se ngasi akoi Andaman and Nicobar Island da magi pot se yuoli bani oje aduga India gi oina mafam Jammu and Kashmir adagi di major cities metropolitan cities sing maru oiba sing sida hojik more than some 18 states ki oina tawraga ma ki
process tawba value addition tawraba kachai lemon pickle se masi akoina yonba haukrabani mayam singsi da su khangan ba su haukrabani adubu laibak thibadi akoina corona laksan gibane adigi chain se marketing gi di khwadi maru ori se akoi chain haibam changeba koi ko poche puthoga heta mi ne ta laini haba laite sida distributor adagi retailers wholesalers haidar mathang chatnabani na masigi chain je kitang hek lapses kala lakibada hekta masi marketing gi chain se heta adum khara akai badi dum lae sumain leidana uncle gi magi product se kitang kano tawgibani but akoina ahambada order tawda 5000 product ni packets tawraga koi thaba hone 1000 ama koi deliver tawraga loin chai thokre masigi feedback su phajana lai tawdabu akoina ngasai haijaba koigi packaging se yam maru oi packaging si akoina kitang standardized tawba mongda mathau tani maram akoina ta pouch samada hapaga kano tawbasina jaga si yaurakpa matamda leakage lakpagumba adagi di pochi gi value se akoi swaida budi dum pagja saba yaba tawdabu delhi da natragana mumbai da natraga moigi kano sida akoigi somna da akoigi showroom da yon bodong moidi yolibaneba yon matam sida pouch sigi kano sina akoigi value se kachai lemon pickle oisanu masigi value se handa bodong tawri adana akoina masi phajana sil pack tawdana akoigi sida jam ga tawdana ko laiba akoigi bottle phaja mayam se labeling gi se phajana tawbuse asum tawdana akoina create tawraga pot se tharaga di kachai lemon se akoi market leitaba nate yam phajana demand lei akoi ni piba ngamdaba khaktani value addition phajana hapa ngamdaba khaktani amadi akoi gi hujik leiriba kachai gi juice kaino se kachai fruit se masigi manungi kaino se juice ne semtokre natragana acharam semtokre adagi di amu magi manung dale hawriba maru se akoi seed treatment gum tawraga masi packaging tawraga labeling phajana hapa ga akoi thajage haba yo kaino tawjage haba mayam leiba ko india da moi gi kaino se pbo haidana thajage haidana akoi si dum yon bayai maramdi akoi kachai masi da pakhat bi gano ba mayam na kachai lemon si atopa jaga da tharaga moi lau gi dore khan bi gano ba asi akoi thadok pa ma change ba moyam da khangan ba ma change ba ko maramdi kachai lemon kachai da hori ba kachai lemon se siga a bihar da hoba kachai lemon majigi masigi khena ba se soidra thoklakane ba ko magi production da oisunu magi structure do oisunu kai gumba khara di khana ba soidra thoklakane maram de koi gi chakhau gi de so masi akoi ubo phange chakhau je koi up bihar da thai hari adu tawre da tawre hari adu akoi gi valley da imphal da leiri ba pochi ga yam khenei ba poche magi property da oisunu masak tu oisunu mahau do oisunu khena ba do almana dum khena ni asum tawdana koi su kachai gi leiri ba kaino se maru sing se koi treatment ga tawdana kaino tawraga adum masi online gi basis ta mayam objective marketing tawba yare adigi kaino tawba yare agencies mayam le sum tawdana koi su yon thokpa yare adigi maku sina ojigi essential oil sungbagi kot pai kedobagi masi su adum loina tawdana value addition tawraga koi thadokpa yai market yam phajana lei mayam honaminasi akoi su angamba level du da akoi ukhana na hona jage mayam na su mateng pangbiu masi hair matang se tenhan jage thank you Thank you, Sir Imo, for enlightening us on how to do better marketing of Kachai Lemon. Kachai wi lemon hi mathala kai hi ayarwi mina ning changla kai hi kathada ithumna mathamai da packet sara kala mathamai da aman value mira kala ithumna kathada mathamai da mina yangkrali lo khangai wi apong kuchung kha sak vai le da katom ye re ithumram naw bingnala not khuilaga kachai wi leida khlei champra hi ithumna mathamai da yor shok khwai apong kuchung kha leida khlei hi sa se gji hi katom da le ye sarna chiwang ni shi da le ara hi wi mathangli khui ka kai wi maramli Mr. Ngachon mi horam aina Mr. Candid horam na training khui mira anili atam mi dalai
program di kakhe leida leye sir amay ngchon mi ay na amay candidate na tamuk hirang laga ithum wili rang room dak lay dignitaries kai kha zadaure da hang lay chena athum ma zatrang laga presentation kateo khangaran mi khwai leida leye chena amay miyangam na handover samilo miyasang. We would like to extend our gratitude to Sir Ajit and Sir Imo. Sir Ajit from KVK and Sir Imo from Niramek. Thank you so much for coming. We would like to give you a token of our appreciation. Sir Ajit Kumar, mi sai kore na pang kaphe mi sai. Sir Imo, we would like to extend our gratitude to Sir Loken Singh from KVK as well. Sir Loken Singh. Apang kapemi sir say. Thank you so much, sir, for coming here. Khui ka kaiwi maramli amay ngachon mi and amay candidate na atamra khui miawra no. Legacia isi kachaiwi rijum nausai goroli yudi serameswi mathunaina ningashi kala legashi la phongshok taleye ina beekeeping mramli training kamihi kachaili achuhina khakhnini ina beekeeping we master trainer aksada training hi khamiwi li we experience with the beekeeping we training hi pungkhai 30 minutes 40 minutes we alongli khami tha here training ne la mo hongai mne ma hangai mne hi wa thada highlight kasa chumaram li kapak da hangta laga thada kupsamgi ji odne training ji kha thada beekeeping hila ithumna sakla kaina phaning yang ni jiba beekeeping hi important sala kaini beekeeping here interesting sala khaya business activity akha sada
คุยอารุยฮิกตาดจุงสังสักซีก็จีหุยอปงลีมีกุมวนตรากหดนาเลยก็ direct benefit indirect benefit ก็จุงก็สัมกุพังจีวังนะอาจจะอารุยวะ government นั่นละคุยก็เกยวี training ลีอปงตราใครนคุยกันเลยก็ละอารุยฮิลิละอิทมีจิฟเกสปิงนั่นละคุยก็เกยเด้อปัญราชุมดักเลยนี่อินะอายาฮิลิมราจังสารละอิทุมนะไลฟ์ลีคิกลิขยังอัตมทรันจิลีคุยก็เกยวีมรำฮีปัญจิงดักเลยฮินะก็จิเทวะคุยก็เกยฮี important สลักฮีก็จิปะฮีกะหังนี่ก็ละคุยก็เกยฮีฮิลิไปลักไอ้นะปุ่งไข่วุลุงลีอาจจะกุมเลวคุณนักมังอาจจะกุมฮิเลวคุณนักมังแล้วก็มีเล selective มาซากจิปาจีมาสั่งสักไงมันนี่ฮิลิอารุยปุ่งไข่ปั๊บมตุยแล้วก็อิเลทุยอมระอาเทลมัมเทจิปาจีมาสั่งไงมันนี่ก็อินวะริงกับพาวะอีตักเลวดะอาจวนถึงอาจจะกุมอินคราวีก็เที่ยวก็point สักขณีเงินนักคุยจีวีริงกับพาก็เลยอันจีวีชูสเดอร์ practice ก็สาวีอาเทยขมเทยจีหังเด็กเลยจีโอ้ point อักขณีวิชุบคุยละโมอีวีอาทายเอาสังเด็กเลยจีละเทยมาเทยเดเลยละโมนิ่งสังลักไอ้หนึ่งนาเดเลยละโมก็จีวีริงกับพาเลยจีทารุโนอินะอิทุมนักขณิงฮิวะอารุจิตากไม่นะอาตมก็สังขมุคุยสัลละคุณนักมังซาสัลละปอยน์สักขณีมังจีคุยแล้วก็อาเทขมเทยจีนิ่งจังเนี่ยสบายก็อีว่า intensive training ฮีนิ่งจังเนี่ยก็จะวางคิววางเลยจีก็อีละ beekeeping we resource person ซาดะเคลฮิลีตั้งคุณเอาเนอะก็หากเกยฮิลิไปลักไกนะคุยแล้วก็อาจารย์คุยทอดวิเอนะอาริราชุมดะฮันนี่ฮันเดอร์คุยลอกจะดะคุยก็หารุลอกจะดะมีมังสาดะเคลฮีไอนะออกทุยนะฮิลิขมาตายแอคทิวิตี้สาดะสิงกาดะเคลวิดทักกาชุมกิจีวัดเกิร์ฟุดะเคลฮีพนิงแล้วก็อีว่าเทรนนิ่งฮิตาดมสังสักไงมันเนี่ย intensive training คุยสังไงอาจจะกุมละก็สารนาวเปรย์นาวก็หนาวฮิตาดก็จุงกับบัมแล้วก็ถ้าเดทุยเฮาจังครีลีอินถ้าเด training ขังได้ลิคุยเลยละถ้าเด interested person บิงรัลุจินถ้ารักคุยกับจิปาจีจิมสังสักไงมันเนี่ยก็ละ progress report ละมารามี progress report มีโลจิเลยละฮิตารุก็ตุยชิดใช่เลยละคีคลมัมยอนมา report ละมัมมีลักจังมีว่าถ้าได้ training เพื่อสารตรักชิมันจิมสร้างสักไงมันนี่แล้วอินะอิลี training เลยอีกโดแกนติดนะอิลีเป้ามีจิเลต้าคิลิสารก็เลยก็เท่าคิดตัวบิ๊กลิมตุยสิก็เลยจิไปเลยอะไรไอ้เดนวีมาตุยง่ายลิมาตุยเอาลูเนี่ยอินะว่าไอ้แต่อาจจะกุม pollination เวมารำลิมาตุยอะไรอาจจะกุมก็เท่าสิโด very short อาตมชุลาขายจิลิคิมดูสุดโดจิเลเอต IGA income generation activities แต่ income ก็ถ้าตั้งตันเรื่องเลยก็จีวีอภงนี่เลยเดี๋ยวเขามาตุยแมวก็เลยนั่นน่ะจุกไปบิงจิลิมาตุยแมวราดาหังแต่อินะอีทุมวยคุยกายราชุมดักเลยก็หาลิวะเทียอาจารย์เลยนะเทียก็อีทุมวยถ้าเด improvement ตรักมักเลยอีทุมวย primitiveอีทุมวยฮาวไรนั่นเลยดักเลยบาจิเลยมาทั้งสันเลย apply สันเลยก็เทคโนโลยีฮี modern technique เลยราจังเลยก็สาดักเลยหิวอารมณ์เลยอะไร special สันลักขายา scientific สันลักขายาอาปองก็จุงก็ practice สันเลยก็อะไรมาทัลลักขายา practice สันเลยก็คุยฮิเลจุงไม่ได้คุยชกไว้เลยสาดักเลยเนี่ยนะก็เลยฮิลีมันนาดักเลยก็เลยฮิลีอีว่าฮิตาง่ายก็จังคัดว่า practicer บิงลี front ลิปมสักง่ายก็เลยอี practicer ก็จะบิงก็เลยมาตายไม่ถือเดอ40 acre อัฐิรองฟาร์มซาดักเลยจะบิงจิลี front ลิปมสักแล้วก็
จีลีขรจันช่างไงก็เลยจัน face to face งานไหนไม่ได้ปั๊มเลยก็อีทุ่มงอคอมไม่ได้ปั๊มเลยก็ practice ช่างไงก็เลยอาจจะมี question หันสักไงจีน่ะ important นะตัวคุยอินว่าอัตมฮิลปุ่งอาขมขายล่างขายเลยคุณนักมังมาตุยแล้วก็ท้าวกี่จีมันถึงพามันเนี่ยก็เลยฮิลีเลยเด็กเลยปิงฮิลพนิงแล้วก็ยังขี้หางเล็กเล็กจีบจีเจ้าน่ะอัตมไม่ใช่ก็ไว้คุณนักมังเลยคุยกับใครเว้ยนะอินคัมก็ถ้าจะ generate สักเล็กจีบลิเตียวไม่ค่ะอินหางโอเคคุยก็เกยจีฮีบ็อกซ์เฟรมส์จันละก็พุงสักไปเยาวีฮีลุยปั๊มอักลิขังว่าสักละก็อีทุ่มนะอินคัมเจนเรตสักไปเยาแอคทิวิตี้สักนี่ก็เลยฮีก็หารูมังมันนิ่งละอีทุ่มนะบิสแว็กซ์เดก็ถ้าทางนั้นก็เลยwax จีเอาวิ wax วิ products ก็เลยคุยหินะอาเทรองบิงลีนาวชวายมีละก็ให้วุ่นขังสักวิอาปองฮิกตาบะฮิลีซาดกลีฮิมาจัลประเทศฮิลีถ้าสเตทอะก็บุงพลักกันคุยกันดักลีฮิวิฮิลียังละก็อิทุมวิคิดก็ pollination ฮีทิ้งน่ารู้ฮาลีนาวชวายมีละก็อาเทจุงไม่ต้องมาทิ้งสักละก็ถ้าได้อินคัมจุงไม่ต้องตันสิกละก็จะฮี important สักละกันคุยกันดักเลยอาปองก็จุงเลยก็เลยทิ้งไงนะเสียมคุยละก็ frame จันละก็อาคลีก็ถ้าได้ขังว่าก็ไปวิ convenience มาจุกละก็อีทุ่มนะก็สากจุงเขาเคลนี่ก็เลยฮิลีอารีเบลเยียมก็ทาลีก็เลยนายละใครอีทุ่มฮิมาจัลประเทศก็ทาลีวะก็หาพ็อกซ์อักฮิลีพ็อกซ์หาให้ฮิโคโลนีอักนวีอาวันมาหุ่งเด็กเลยฟาร์มจิลีจัมปราฟาร์มลีแอปเปิลฟาร์มลีก็จิกท่าฟาร์มจิลีนวีบ็อกซ์อักฮีอีวีฟาร์มลีอาวันเมื่อวันกูปรึงละใครดึงแต่ละให้มิโลอินนวีฮี3,000 or 5,000จูอาลุงลิงเจ็คคุยละก็จังอักให้โอเคยังฮิกท่าเห็นนั่นละอินคัมเจเนเรตสักไปแอคทิวิตี้สักนี่beeswax ก็จะไปฮิเลก็หาวิไอ้น่ะเอาวิ wax glands จีเวน่ะคุยชอบคุยตะเคลียฮิปาฮิลอีทุ่มน่ะวัดก็จุงขายน่ะคุยชอบคุยละก็อายุก็จุงขายน่ะคุยชอบคุยละก็ชูโพลิซาตะเคลียลิชิกจินยังก็ละcandle ก็ทักเสียมฮิกทักเวปองลิละตรักincome generate สับไปก็เลยฮิลีอาริวีอาวิ waxy เฮียนครีมก็เสียมจะก็อีทุ่มวีถ้าได้จีอาริขังได้เซนวิวังไงนะก็เลย value add ซาเลยก็สากไปก็จุงเขาเคลนี่ก็เลยเจนอินคัมจีอีทุ่มนะตรักหลังตันไปนะอีทุ่มเทรนนิ่งว่าคุยอัตมจิตรันดิละอีทุ่มวีอารีก็จุงเคลเชียมโรเกอีทุ่ม practical อัตมลีจีนวีอังนำวิวังละก็ละมักนิน value addition ซะละก็ลิปปามอะมอร์ใจลิเตควายปังลีเตยควาย cosmetic วิมักนินนิ่งละก็จุงเขาชิจินเสียมชกตะเคลนี่ example Nivea cream ก็ท่าฮิกท่าฮิลีก็หาวิคุยวิ wax วิก็เลยฮิ value add ซะละก็เสียมก็ชกก็อักนี่
ก็เลยอินคัมเจนเรชักไปฮีเวนอมเอาวิก็ฮาวิคุยวิผลิตตะเลยอัคเลียเลยอารุกับชกตะเลยฮีฮิลักนี่ฮี medicinal value เลยลักให้เนี่ยมีอีทุมนะคุยขับริกลีงจิสระงเชียดข้าคุยขับริกฮีพาลักก็ให้ลักนี่สับไปอ่ะข้าอีวะเทรนนิ่งฮิลิราดเลยมีขณีกุทุมเดียวอาวุคุยแล้วก็ขณีกุทุมเดสิมิงไงจีเนี่ยยังผลิตมิงไงสังไงมันนูริไม่เนอเลยเด็กเลยไปสิมีเอาสิจีนี่ที่ยามลุยละไปยังข้านั่นลีอักขณีสิมีเด็กเลยจีเลยก็ชิวันสิมีสิจีเนี่ยวะเจ้านะฮีอีทุมเทรนนิ่งเลยวะมาที่พังอาริบแต่สิมีงสักจีเนี่ยสิมขมีฮีไกด์เขาว่ายามแต่เพชรในยามเลยจิลิอิทุมนักเกมเลยสัตว์แต่เดซับเมฆขับริกิการนั่นละเก example สัตว์ฮิลิเพคุกปังคุกใช้เด็กเลยมีบิงจิลิว่า practice ลงซะลูนั่นเลยขับริกุยสักลูเดี๋ยวจะอามันละไม่ทิ้งมันอินเกมเจนเรจิสันเลยจะเคลมันเลยนั่นเราไม่อาวุธรักเลยก็หาอารมณ์เลยวุ่นเลยจิกท่าจิละท่าเดอินเกมเจนเรจิสักไฟมันนิ่งเลยท่าเดเลยสิงรกเดพริกมิงสักลูตัวละหางไงก็ออกทีลีว่าจีอินคัมเจนเรชักไปแอคทิวิตี้ซะเดอเคลียร์ไว้นะรู้คุชกเลยละก็เวนอมจีอามันสักลักไกนะคุยเอาเลยก็ชิเนี่ยก็เลยสติงเทราปีเดจังสติงเทราปีเดจีว่าอารู้จีมันจิมชกเลยละก็อามันสักลักไกนะคุยเอาเลยยังเจนอินคัมเจนเรชักไปก็เลยอัลเลอร์จิกกษายังอัลเลอร์จิกกษาก็ท่าฮิกท่าลีท่าเดตรักชิคจินเลยเช่นก็หาวิกอมฟาวเดชั่นชิดเดจังก็หาวิหางจิมรองเดทางดากไว้เดชิดจีอาทุมน่ะอักเสมคุยละก็ยังปรินซ่าคุยละก็จูมรองริกให้จีหางจิลีเท็ดเมียละก็มันนุยชันสักละก็เท็ดเมียละก็จีคุยอะไรนั่นเลยอิงกัมละตรักสักวิ่งรบตะเลยเจ้าน่ะอิทุมนั่นละอินคัมอักละอินคัมฮีอะไรคุยหางฮีแว็กซี่ฮีเฟอร์นิเจอร์ก็เซมลีเตยดักเลยฮิกท่าได้ฮิลีมักกังไม่ขวายตุรุมยุขวายก็เตยฮิกท่าฮิละอิทุมน่ะ process สักคุยละก็มาท่าขมายจะคุชกคุยละก็ฮิกท่าลีก็เตยฮิละอามันตรักให้นิยอร์ดักเลยก็เลยการน่ารักก็ให้ก็เลยอารูสักวิลก็จิลีทิ้งฮีถุงฮีเฟอร์นิเจอร์บิงฮีก็เลยทั้งฮีรูแล้วก็ทิ้งฮีมาทำเองสักไว้อย่างเฟอร์นิเจอร์ที่มากังเองสักไว้ว่าไงนั่นแหละอินคัมถ้าได้จิกท่าเว้นเลยอินคัมเจนเรชักไปอ่ะจีเนจีอินยังด่าก็ที่ถ้าได้เตี้ยวมันไม่ก็ห่างด่าเจนได้คำจุกฮีอินคัมเจนเรใจก็พิจารณาวันนี้ก็สังไม่เลยจังแต่เด้อกันขนาดจิกเดียวห่างก็อาทุมีวางไว้ที่ไอเดียก็ทร์สักจานี่กุยงุ่มแล้วก็เจนนะโอเคไปแต่ที่นั่นสินะว่าอินคัมเจนเรทวิลีรีดาห่างมีอะไรจ้ะก็ถ้าเด้อก็เที่ยวคืออินเทอร์เน็ตคุณขวายเด้อพิจารณาวิจังขวายคุยถ้าเด้อห่างมีเกี่ยวกับนี่สกินครีมจังลานเอาบิงลานเอาแก้วสังเกตสกินครีมก็เชื่อมฮิลีก็หาวิแว็กซ์ปิงจีไม่เห็นพอพาให้ลูกการน่ารักก็หาแว็กซ์สิละอาชมา process ก็ถ้าจะสาวรู้ก็เลยก็จะไปฮีอีจำจะสักวีก็ไปมันนี่นะอาลาราเลยจังเขาจะเขากุไม่เดินสินะนิ่งจังเขาถ้าเธอโฮลุยโลแล้วก็สาลุยนอร์มาจังแว็กซ์สักวีแล้วก็ครีมจีเชื่อมจีนี่ครีมจีหังคุยแล้วก็ถ้าเธออะไรมาลีถ้าเธอไม่ลีถ้าเธอหังเขาอยู่อะไรมาเต้าเลยจังช่วยสระเลยเนี่ยจีก็ถ้าสารุคลึกจีบจีอีกท่าละลิปปามก็ท่าจังมอร์ใจลิเตยขวายอีกท่าหิละตรักเซมไปอายุอ่างน้ำมาท่าขมายก็เลยคุณภาพเอชซาลก็จีลีมิกซ์ซาลก็เชื่อมกับไปแล้วก็จุ่มขึ้นเลยจีนี่ก็เลยขมาก็จุลีขมาก็จูก็จีบหิลีอีตุมน่ะขมาก็เพียวขมาไรขวายก็ซาฮิกท่าฮิลีอารีขังเตย value add ซาลก็ฮิลี wax วิเจนะ
จะคุยรู้ละมันนาดแล้วก็คุยรู้จิกท่าจิมันนาดแล้วก็จูลีอารีคังได้เอ็ดซาแล้วก็ขมาละซ้ำท่าแล้วก็ขมาทักตะไรขวายก็จิไปฮีละอินคัมเจนเรตสักไปโยคุยกับไปอ่ะคันนี้โอ้เฟสครีมแฮนด์ครีมจังฮิกท่าลีคุยรู้ก็ท่าฮีเวลูเอ็ดซาแล้วก็ฮิกท่าละอิทุมท่าเดเสียมก็ไปก็จุงกันเลยก็เลยฮีนั่นละโยไปก็เลยฮีก็หารูปาลีว่าอิทุมีก็หาwax pa we products ยังปี products ฮิกได้ฮีนามันสักไม่ต้องจังจีนักจังคัดว่ายันเนอะ wax pa ฮีแต่มาทารากันฮิกตัดจีนรุกเลยจีปาจีอิทุมก็ทำดรกาไซก็เลยaqua akai itum we hans rai thish rai li insect aqua akai we hi ka sham khwai we dang hi we arula khushok pai gi ne ka jang khat wa hi khushok la ka apply sa la ka aqua akai mra khwai gi wi li la shi ka jin ja je ga la ji ga ta ji shem shok khai ga na i la yor la ka income ji tiao mai ka ung jang pai gi ne ari da athang hang khai da wood polisher yang wood polish thing ka tha hi te khwai ka chi pa hi la ta chi ba ji wang la na thum ka sip sangau lo ka la na shi wi table la na shi furniture la ji tha cha ji le da aru sa khwi la ka hang khwi la ka ji tha ji te khwi khwai ka la ji te shem shok khwi la ka nan la tha te yor khwai la sa lo phe ho ka shut khwai wi ji le machu i cha wi machu ning ka chang sa la ka la ji la tiao mai kha nan na他的先亏白是金白，个了药白，个了当苦恼我亏晒色的，亏是没用那个呢晒色的啊，个了亏个几白里，亏是阿门色那个阿就古嘛色没卡儿哎呢药的嘞啊，这是亏个晒子，亏阿闹个晒。awi kata da shapshu deliver larva awi kulom ka thaba ji larva ne pupa ne jikthata ji hangga shai ji phasau rang la mathai kala ji yora kha aman le tarain yor khe de income la sawai papa me da ji da ka mai na ka hawi anau bing ji la ji da da ji wi vitamin ka zanga kala protein ka zanga carbohydrate ka zanga shangla kai na ka zanga akhani da hikta hile yor kha itum phesa la ungzang ka pai le ba me kala itum na khamun mai da sawali ni ja royal jelly da akhale khui wili awi royal jelly ka ji pa hi itum na ka hawi ka shakaza matai la khaya ayurak ni kala hiwa aman saklak ni khui ba me royal jelly hiwa awe awungali he na phawi gi ni awung vu ji le je na phawi la ga singkum na sang mai da ok thui phasal hak mai dang je na hili hi kai khana ba now ngara now te now thui gi sinau bingli hak vairu no da royal jelly he na ka tiao phawi la ga hiwi treatment mi la ga mi phasa hak sak ji ba hi la shi ji ne now hak sak ji hi jaina itum na ashaye korean ka ta hi na football khang rew li mi itumi mi hi tiao da khang rew hi li thiam lak la ngari lak la pang shop le lak la mi ma hak thu da mi na hacker mi khai jang hi ka tha hu wangai na royal jelly hi collect sakui la ga mi li now hi li hak khang sak ga mi li compete sak shabui jang hi ka sa wi wangai na royal jelly hi la phawi la ga mi hak khang sak ga ji ba hi la kharjan sha de le jang de hi la apply sai ji de le tha ga aman kya sak mro li jang mi ke te no bing ji avung raji now hang sang ngai ka jang
aman kyak sakrikla hita da royal jelly ka tha hila hine awungvu singkum na sang mai do ok thira awungvu ji na yang jena hikta hi hila apong akhne jita da apong tara khaina tada ka ha ka kai wili kan khana ka chung khal le gi ne adam hi minute thumra minute thang di jai da ka thamai da khi mai hang sik la na thumli khi na ka na la da jang I ma chuk la ga akhli focus sari ma ji le de le da hi da income generate ka sa ba hi tra khale ye ka hawi kan khana ja kha khina kanar le ja kha ili na tum na la thai khmai la chung le sare ja chi da da hili le da khle bing hi ka hawi khrajan na khangai kha khui kai khangai mi gla gla practice khi mai sa le ji ji ma thai thu da ja ye tra khle da ma ji thu ji ne a thai la mom thai ni ga da a thang ili hang hai mi pa ji wi interest na thada hangai ji ne na tum na shi na income generate jauk da ka ha wi kan khana ga ji ba hi uses han khwiru wi kan khana ga ji ba hi li la thada teu me khwai pang 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 da hang ta kha ji na la pha me la na ram li ga ji ba hi thada atam shunao ga da jang na tum na ka thaile le sa ba mak thaile le sa bai he kaha hiwi kaharu hi awi kan khna hi energetic food sadala sichine jang energetic food the sine a hi chamsa na luiwa la go wung kha kaharu hi samang kha na pangshap sampang ra glucose khamang ga thani jang chala ga na samang lo no wi flavor adu da na manat khuilo kala hi mathala ga na toila ga na teu me moderate li sijina kha na no wi wang kham tha khani kala kaha hi chungmai thui de sikjin here ok thuili call and cough khai heng ri wi sikjin gi ba hili kaha ro hi chungmai thui de sikjin ba pam me jita de sikjin ne kala akrok khagzali akrok khagza ja kha itumwi sore throat cold hikta khagza hili karkal gasa jang hikta hila sijin wa ye kala big shi adamli seinu aina kaha himnat khuilaga ji adamli nali pi pai khamai gatha jigtha la kai khaliwa ya jigtha la sijine kala blood circulation da ashi hi samatha khwa ashi pang mai da chat khwai gi pa hili hi pa hi hiwi wangena breakfast sada kaharu hi breakfast mu khwirang laga kaharu naw teu sang laga itum sa khamang gi pa hi blood circulation wiwang mathala ge kala nepal li wa jang national bingli singkum aga gachang phanga gachang shini hiwi alungli khlaya mi bingli hili honey fitting da atuma jira the program singal ga national le khwiru mi khamang gi ba hila kanala ge da jigtha chimik shol khamyon awag ji ne kala na wi iwi ahu ariwan sik jang sau ga da ahui kai ga zar ja ahui kai ga zar hi le ye china jigtha ji wang la ja jigtha ji le glycerin aina tang khai manat la ga higtha hi le sik jin la ja le ye ja avung ra sada khle bing na anushman la ga jigtha khi sali nukui kai ga hai tha jang jigtha tha li la tha de si jin bo bom de le jang da jigtha tha li la si jin bo bom me pimples ka chok bing hili gram powder higtha tha hi la tu khani
part คันนี้ไอ้น่ะอักจิมนัดรกแล้วก็จิกท่ากระเตยจินนั่นแหละถ้าได้ pimples ก็ shopping apply sign ไปจิกท่าเลยพักไม่ละเลยกับทะเลก็เลย dandruff กุยทบชกตะเลยไปเลยกระจายบาชิสาวเดจำปราวะห้องเดเลยเร่คุยรู้ไอ้น่ะจำปราจิมนัดแล้วก็จิกท่าเลยสิจินเดเลยใช่นั่นทุ่มถ้าเด้กระจายเอาวิ่งว่าจินร์不然广告位个就没人没那个没他生个去了，你该去里边进了他也记得嘞，现在能从网个 good news 可能啥了拜 apply 啥样咯，个了 tonsil 个咋的来宾 tonsil 个咋的来宾里该去那个他的亏入哎呢，亏入那阿龙。venom 他的亏入个哈维 venom 个他这个他这里坑瑞啊，这亏入这里没拿了个，这个个零啥个东西个他了，可爱，一个他去了，他的，一个他去了不爱你，个了他的 oxidation rapid oxidation 个样，那人们some 可能闹，没来没得菜，可这个他呢，咱们那个没礼拜可，他没得来可，还是把那个人呢，咱们那个没礼拜可，他没得来可，还说闹呢，咱们那个没礼，可还是里他的是真个家呢，他们那个 hangover 他没得来可，还得讲，一个他去了，he了，这个他会往 positive 呢是个真，该个 negative 呢是个真，能完了拜。个哈鲁个就把he讲he阿肯尼，个哈鲁he个哈he，咱可能闹病了，不然么样呢？啊，咱可能个病了啊，个南极了他都配咋的？现在咱可能闹病，个哈零说闹么惨呢？咱们爱看那里蹦没得配嘞，的he呢，个哈个给为阿蹦里。income generation we activities li kapak khangta lo jinni ki jiwa tada jinao jila tada income generate sa hwai wi apong li wa jin la tada kan khana tra khami re da income generate do apong li hang se jinni ja si tada hang mi ngai aja wa question hour discussion hour kala problem ki kha le sani ja ara February March radle hilia kaha wi season hi avukatuk now shim kata kala kata da na wi kaha ji kata de yam ki jera ji kata da prevent sar kata da tuksi ka ji kata ta hi tiong mai khawa nei jewa aja wa jira kha atam hi ina hangaula tsunami aida thada malung kutung la na hen tangor le ning share amai John Milining share anala kaha ka kawi maram lim thalain tui mere ka issue hi atam hi kha tai sang rokai re jena sabai ka ngayam food spashina kek ka shem tau hi si shongba demonstrate saur no kala beekeeping kaha lining sang bingina hi shongram yaulo group khni khai laga atam ji thakta kupsang vai sau se laga arui athang list kui khai hile iram nau kaha ka kai hi chungsang da lai mi 56 year ka da lai jiwing a jai ji le chungmai thui da kai da khlei bing yerai phairim vrengam horam thwingleng horam sorin el horam rs chon raimung mayon mi kasar ringam kashung natum ni na mangali shok mi kila aksida natum li pive la grip ni ngai le sai se thak da phat laga isi discussion nganai mai da discussion sau se isi kaha ka kai wi maram li da natum na thamai da thai ngai da points da le athang question han ngai bing natum na ri da dang answer pai re aru aming pasok mi khai bing je stage li ka mil jo
ngayam foods na asin na training kui kau rejen na sapai ka bam khong ji ka seizang ka nganai mai da chang ba mau lo Yari na stage ling nai mai da shangpam sai jaina na thum na khakami kha phamai labai khangna lila kala interaction ka salila jaina yari na manga shong kamai maman sai kaha ga gai bing aming pasok mi khai bing je mangali khara mi lo na thum li khag tom sa da pivel a grip mi ngai da le yerai phai rim veringam horam twingleng horam sorin el vashum ares chon raimung mayon mi kasar ringam kashung shokai la Arui list pasok mi khai bing je. Amay ngachon milik chung haning ishi phongshok talaye beekeeping wi maramli apong sak vai chung ko khalai hi highlight sak mi wi wang kala income generation sak vai apong tra kha la highlight sak mi wang chung haning shi talaye ari zatamaman laga katei training khui khwai leidalaye chena yarina nganai maida pam laga matha maida ngana khui khwai nganai mai da shangpam sai da hangai da leye ngayam foods aina achon ton chi la wi aina lemon peel oil extraction hi la leida le fi e jaina interactive samai da kala questions lang han man da training hi khui ka vaisa se jaina yarina nganai mai da pam sai da hang da hi po da leye 아주 위 탄메 부 아담 committee 방닝시 캐시 here organizing committee 위 탄아빙 ramhi 위 옹가빙 한국 나오 저쪽 탄아빙 그래 라장 하야리빙 ngayam firstly hokam이 방 닝시에 idea ji share sang log ga dam khoi rok se ge wi khrini na ko hor da si sangai kala ring phai hi da opportunity sam ko phang wi bang 이시 ngayam futhi 2016 di hago phokni matai la ke ne ithumui kaphung lady leader khle natural resources kachung khle ra ka machijin la thada suida khai ngong li leader khle ka yam gui li leader khle ka khyor jin yorai ra ka sai jin share ra ka dai ji thada itumda ka thada aman ka mai da 빠자리 그와 바이다 그지 저기 그리니나 하고 복 내슈 왔 망아히 아루히 다이라기나 프루트 캔디다 내람리라 아루이 좀 아탕 리아고 퇴리 그 중에 선봉에 삭시대 그 중에 그만태지 태이 삭시대 그 타지 거의 태독 태기 타지 거의 후송대 인들 막지 틱리 히기타 히시진다가 캔디 프루트 캔디 세메 프루트 캔디 이름 밀리바 중나섬 가이다 디만밀림네 카 마켓 파고 해다란 아주 아루이 이tumwa 옷 mga hili 그 시가 다들 2016도 아지라숑다 하고 포가오기다 마켓 그 중거 디만 레지드라 프로덕트 진짜 뭐셈 그럴 뒤니 지레 알아 이름 나고 쭉 흔들어 아야랑 리디 뭐 봐라 히가 다 어디 살아 그러 이tum 옥티 바이지 이tum 인컴지 제너레이터 바이지네
कुस्पेरी कैंडी वाइट एबल कैंडी द सक्सी थे हुई थे दुख थे हुई है खावी द इरम ली द क्लिक तो मुझे कैंडी सेम हुई का एक सीजन मांग नहीं मसम पंग जिंगुम पे द इतुम यो हुई पाई खाई ठीक था हुई और साई जिन पिकल सेम इसी किंग चिली हुई प्रोडक्ट आयुर को थोड़ी ना सेम पेम्बू शुद्ध हुई ले ये जिन सा हर्षा होक्सा सेसा जी आयुर थ्रोगी ना खाई शोक लगा पिकल जिन श्रेडेड आइटम द जी आरु ही इम्फाली सब मंगसर रे इन आरु हांग तक रखी तो ही इम्फाली ले तक को मार्केट ले तक को जी ना नरमुई कचाई ऑरेंज कचाई ऑरेंज सी आचा कुंबा जिंगुम खनी काय रे अमी दु मिवे ना ऑर्डर सा खुई दक आरु जी ना वाइन सेमाउ अगोर जी ना सनड्राई छाई दक जी चॉकलेट ली संग ने त वाइन न ले ngayam basui na thum nala thada product jungaba infali sam bangre thada ngai mithui ji thum market hi ukruli bai thum miur hi ka sathai ka tha mang lining ga changa miur sa tho da pigal le mining sang te chinda talak ma ji babam nei wine ji khaba I thum really samang sarau ga da timan ba bayan jung bai ta nera mui da ka jung sa ka bai thada le adang wi value addition ceremony kariya win da pigal ka tha banderam इतुम क्लास 10 तम न ख 1960 नेरे मु गचाइ लाइन बिगर इतुम साइ खै हेन त त जुइ बंगली बन तुमली इतुम तम स्टेक बाइ थद जुइ कैपेसिटी बे लमले सार बाइ ख नेरे मु जिरि इतुम न तम खै इतुम जिरि न तम खै रो आज बाबा इसुइ आरु मार्केट ले दखरि इसु ngayam फुट सुइ चॉकलेट आयुर कथुमै न लेद्रे कथुम हि किंग चिली wi आरु लेद्रे मार्केट समबं बाइ समबं द्रे जिन आरु orange peel chocolate yang infused ke sana chocolate ji semar ke ji infused sana jadi orange peel chocolate kacai orange peel chocolate jadi kau miwa kacai orange kacai lemon sasra udah tada ninjang mejidra value jim tai kajidra yang jina dry ginger chocolate hi chocolate hi aja chocolate mana sase interactive sara ke yang naga na thum mang hansang activities na thum participate masara kau melayau re pai nak naga process si pai su ne kan na thum thada na thum na chang phai saru ajiba chocolate mang sa se adam lam lei thu ga arui compound ba hi ukruli la infali la samang sar na thum na semur ji ka hi thada pak pai ka ji jawi innovative ka sayang jiwa thi su le re na thum na khin view sara ga ji sara ga sang na ga ji chocolate sem pai ji ne arui hi chocolate khangchai na yuk thum liko dark chocolate milk chocolate white chocolate da jina thada flavor jing ting ti da na semshok kai pai ari adam lam li thu da ajiba chocolate din sauce matani mo infali sang pai sai isi jina isu chocolate machine ri akhong ka ji tha infali haye sadra laga thada program hi ka sirwa da thada maran khing rogai da hikta in da chocolate melting machine nei kha awa khong ba jim phale hai da pa in sa khai ni isna hiwi compound athum na da ta khai ba ji awa melting ba jim thami khai akhu powder sai da sa da khai ni isi ba wen tam se ji ne ka a hi sam thalang jim do ja da ka si ka da jungle khai na phai ji kro problem khai khai ni yang isi athum na 사설 문네 다다 그 동리 프로덕션 양 아톰다 싱버범 문제네 안나 사 담스텔 다다 사범래
나 아까 막 되게 다 비지 한 나이시는 거 하죠. 나 아까 그 메시지 다 되게 다 비지 지는 거 하죠. 아르지나 와인 세마 나가 아포르바지 선라이즈 하다가 지지 아르 초콜릿 사키지야 프라임 하다가 지 알지 파우더 바지 그거 초콜릿 거기 아포르바지 선지가 아시마 아우 케이크 한국 하이나 지리 믹스하다가 스페셜라이즈 믹스하다가 산지지 아까 믹스하가 하이위 사적 레위지 그램 क्या खसंगरा और क्वांटिटी क्या खसंगरा 지바 나 동에 하다 에센스 좀 늦게 하는 장로 지성바에 안가남 지약 때린 장라 중에 성로 나 동에 tiêu mấy 때린 장라 tiêu mấy 성로 지바 참 브라보이는 라 사바이 Iba hiri chocolate compound thôi ya. Chocolate compound là company là cái đây là gì? Đi là bay mày là sạc mày là sai phong mày con bay mày là gastritis na khai bing wanga jim pha lui ji ne champra ru he ka pa cha khwel ga the light saline manga ye itu mui wang pha lui ji le jen athang royal jelly tha ji ba itu mui khap wat tu yo kina ôi ishi là deal hết là chen khuya nó thầm là chính chính chẳng khá vợ ishi là asa mà siêu cần contact chỉ là mình bay ấy thì vậy chứ nó are ôi khai vai hi ôi spatula hay hi are cái bay cái này nó khai bay chứ spatula và flexible side đó ôi nó khai cái gì á overnight là sao bay gas stove bay nó mới nó overnight là sao rồi chỉ có ava water vapor chỉ sang ai không có chocolate thì để mấy sau gì đấy á ari xem đặc này bay nó milk chocolate này milk á cái thùng này á thằng ishi à bay là hai khăn là dark chế là white chế là milk đấy á cái thùng ôi hi 10,000 to 1 lakh thà là cái đó khi lần đó học phổ khởi vậy 10,000 15,000 thà là shop vậy cái đó thầm này himolora rồi khởi vậy ari oven ordinary oven là sinh vậy atamai nama sang bai kiwang hari saya chocolate hiva kahang atam jile ketong hi thada uniform sala kai da mel sang saki je marna da khaya marna da hangai kala marar thiau chidra ba ya je na chiwai hi da ta chine pieces na
plastic mol này hi ukruli masam hang này là ayali chen cứ sao đấy cái thằng nó siêu mi á khăn đó thằng học bộ cái gì cha là chúng nó ninh sang thà chỉ chỉ hàng lấy xin là sao mi bay or siêu contact là mi bay cái bisa cái này mà mi chỉ là thằng entertainment sao chẳng bal cái nào bên này cái nó thằng interest lấy cái bạc hàng lo xin là tao phải sao mi rong cái in đến thằng này paper mi chỉ cái chẳng khát vào ali và mail sa là cái khui shop mail sa thà 30 seconds sang là cái khui shop là cái kia sa chỉ cái này thà thà temperature lấy là cái chung hơi lấy qua hia thế này là nó thùng này là paper mi cái thà nó thùng chỉ share cái thà yang lo chỉ vào chocolate cái tông đi thà và sa cái này okay cái thiên mang sang đây mà cái thiên mang sang bài mình chỉ có moisture khi nó sang ai cái yang chocolate versus enemy vợ tất nhiên là yang trên nó tất nhiên sang ai cái vợ no chocolate chắc xéo rồi trên này yêu hi mất chung paper hi mất chung này trên nó thằng nó ninh sang lạc là cái ý xem rồi cái chỉ bình chỉ bằng là khi mi lo đã hàng ngày hi yang nó chỉ ở sao mà cái ban này giàu nhất đấy cặp cái bàiIsia chava item ka thum sa se ne dark akha milk akha white akha da ka tada sigai da na thum la chot khai thai chen tada achi wa kha hi sa thai ge ya or tada thum na chu sa thai follow ka la sa pa ye chi wa same process này hili piping pe khoye hi pa hi wa cake sembin la tong thai tre yang chocolate cha sam hili sang la ka o he na sa ba ki chin hili piping pack she na o hi na chocolate wrapping paper hoye o hi chocolate sam ko khai tran chi he na wrap sa ki chi kte na ma sa pa im ne hi pa he na sa ki chi ya hi pa hi wa mold ne hi isi dil he na khui wa o ka tong ya thum na dil hi wi khera chi mi ro kai sin chu address lam mi ge ka a thang ina khang thala shi hi peace tram kri ba entertainment sa ji da bal kai na ka khui chi re mi si da la yang che na da na shi da chungai ka wa na shi khla da chungai ka wa kim thal ne shi na pro pen da sa khui pa ye hitter ut ju det går. Det är med sand det. Men hit till det.
yang negara amu kan ngai la kap pai kampung musim nam lai ri chha ya kampung musim da kap lai ngai ka lai ngor ka thai da hai ke ka da hai ya akan ni hang hai isu product hang dei we idea da da hey ngai le ka da ke sa ji da sa bai ma da ko boring sa de ore adan ken di ayu ko thung chem de busmeri whatever lam ji ina figure ayu shi le gri karjan sang rok pai sapon loan sa khaini sapon ayur mati yang ta sapon ga ji da process thing ai ga ji da karjan sa pai wine le wine ga thum yang market di aru loan sa ga ta yor da kli ta ji ga ta yo interactive session umong in ta da ji da hang bai de na thum na kusperi sem chi na thum chi ka tha da sem ma sem yang la kai ra laga na thum me color chi dark sa ka tha ka chai wi la kha ba lai chi tra chi ba shai pa ye market li kha khang dai mai dei wi lo chung lai kusperi he kha ba tha da shai pa yi shi tang khuli na ka shai pa mai wo na thum me pol sai la ka tha da sa sugar chi pol sa la ka pol masala gooseberry chin thum na khup khreo da minai rek chena tar kham kuili sang lo tar kham kuili sang ka wa awi color chi ma thi ji da I thum shak chi dai kai ka hanga sugar chi sangai ka ba sikau da yang ma kau hai tra chi chi na quality ma kham tha ne wo khanda thum quality jin thang sa ka ba tar kham kuili sangai la ka ku ye re chen chi sakai la ka sem la ka chi thai la ka chi chi di sugar ka hang ba hi ba color chi ka sak sia wo sabai ka ba sugar ma hang la sugar chi grind sai la ka mix sa la ka hayo lo chen da first day thong ni sugar ka tiao lo tha da na 50 kg gooseberry sa ka ba 5 kg si sang lo first day thong chi grind sa la ka chi grind sa la sangai ka ba akhama ba tri chung ko shokai sa re chen na chi tri chi khu shoga ya chen akhama ka tha ba chi 10 kg sti ro lo are ki da chi powder sai la ga ya chen na chi thai la ka next day thong chi ha da 10 kg sti ka ka shimda kha ya market ni mam ning chang ne mi da health conscious sang ho ga da chen na chi next day thong cha la ka 3 days in ku shok la tha na gooseberry chi chai la chai pa mai mu chu lam tha mai issue contact number chi ya sang wai na khu bai le na chi na tha khang dai na sin sa khang ai le la tha I chi ri hang mi ke issue na na chi ara chi sang ni no
chocolate cái xem river hiện tại cái thang như vậy thang phong cái gì hiện tại cái thang này cái vợ ao bubble si show out thế đó bubble si mới show cái sao mình nói cái chocolate xem cái phải thằng gì đấy không chút một sao cái gì á thế nên chim sao cái gì hiện tại cái thang cái gì này na milk chocolate cha machu ji sai no machu wa da nai na dark chocolate pa na ba ni ya white pa china ba completely white na cái sao đó sao bay khá vậy chỉ moisture sang salak chỉ được cái gì mà khá vậy chỉ từ làm gì direct vào hít sao bay được boiler aka sang ka sagi je kachi kila sang salak chi moisture chi ba je ba oven ma sing lo oven da pham oven ni temperature here 150 to 200 thì chắc hay là 150 to 200 đấy xả lại là mất không trong cái thiết phải này ít hơn là thật ra thật là rất là mình sắp tới phòng nó lót thấy thôi chị á cái trong cái thiết phải mình có thể là thật ra profit là rất là cái này á cái issue này thì chocolate gì này đó có cái tiêu đó sang ai đó không vui đâu rồi tiêu nào sang ai sang đó thực shop sản chỉ cái ở trên đó level chỉ áp hay là sang đi chứ này anh bảo cái chocolate cũng có mua nhìn hay chứ nên sao hay chứนี่แล้วก็สำหรับว่าfridge เนี่ยทำไปก็ fridge เนี่ยทำหาชิ้นทำนิ่งใช้ที่เจ็บพลาสติกอ่ะค่ะนะพลาสติกอ่ะค่ะพอว่าสำหรับทำให้ไม่ได้ก็ชิ้นมัวทำไมก็ที่เราวันทำมั่งสิแต่ก็เสียมัวเราสิแต่ยังโอ้คนเลยว่าคิมทำเนี่ยที่นั่นไม่ต้องทำอะไรที่เขาจะผู้มาขายชิ้นให้ก็จะรักอันนั้นเขาก็เนี่ยที่กูขายนะอะไรวะอีฉันไปบินจบจีนมีเกนะทุ่มสักไงปีนะอะไรสังยันวะอะไรที่วะที่กูขายนะเจ้าละอีฉันอาคาสามีได้ไหมเจ้นั่นทุ่มเป็นลิงสมัครคันนี้นะช็อกโลแล้วก็ช็อกแล้วก็สังจีนกันไอ้เนี่ยลีมันนี่นะ orange จริงไหมอ่ะทุ่มนั่นจีนสังได้ไหมอ่ะเมื่อสักอะไรเลยใช่ไหมจีนสังได้那些阿拉抓要啥的，那个上了那些的上了，那个可能可能他们那边了。Hello。包着。爱心好了。
잘 나오긴 서고요. 아이, 바닥에 켰는데 아래 근데 샤야고 신다 그런 일이 이양하나. 맞아. 시합 이런 거. 시합 이런 거 많이 더구나. 요 셀러지로. GoPro 젤로 셀러지. 엄마 사랑이 반드리. 먹느냐? 당연히요. 시긴 해꼽지 마. 밑에는 다 달랐나? Mahandai, Ishi Lemon Festival Hui, Best Kajai Lemon, Best Exhibitor, Jena Iga. This management Juni price distribution they already over. Jena, rumor happened. 다른 이종 사람이요. 아버지 말하기 뭐라 상만 되지 기사 가서라. 진짜 빨리 있는 거 아니야. 아니 그거지. 내가 오라. 회사들 비에다 유발자. 나도 희망이를 상관이야. 이제는 이제 상관이 그냥 골목 뒤에 상관이 제가 있는데 무슨 정말로 그게 어떤 말이야? 근데 평소에 맨날 진짜 왜 말을 말하는 거 같아? 예쁜 게 무슨 거야? 아. 자, 소리는 수. 시간이 수수이고 뭐. 내가 오세요. 시간 올라가다. 그거는 아이, 그 녹화가 빨리 나오라세. 이모 보이는 사고 있다. 뭐 보이는 이 아우 그 거기 를 할 때 시작 되고 지금 아이래 이신 거 도다 이제 했네. 샤이파 해라. 맞지? Liya Siram,
Adam nắm lấy giá ra cái chuyện này là rau này xem mông là cái. Best Kajai Element Kui second he RS Jesse. Then first one he S Machu. Maning Manay. K Warren Kashum. Best Kajai Element he Warren Kashum. Moron Wandera Kumilo. Itu masam Adam masam kawai. Masam rasa ke Shimkurula Kala Kumiro no. Best Kajai Lemon Hill, Warren Kashum. Second na RS Jesse. Third na Leah Sira. First, second, Kajai Best Lemon, second he RS Jesse. Shimkunu lakara kamili se. Kakane category le best exhibitor tada display sang khai ji matha mai thui ge ji wi saman hi third in a box se jena third prize si RK Ngalangam. Second Joylida Kashung. Third Samia Kashung. Chena ara kakachumbali aku akai we had the management yang gasangwi. Third prize KA Ninghorla. Secondly RK Luirang. Shimkurnu lakha ranglan kuimilo. Itum adam mazang kawai. Third prize RK Luirang. Chena first prize Kanang Humau. Peace Management hui consolation prize phangale dele Chena athum bingjia 1 S Kankhui 2 PS Pauna 3 Young Miso Horam 4 Varingam Horam 5 S Ngatingmi. Consolation prize Peace Management hui. Firstly S Kankhui, secondly PS Pauna, thirdly Young Miso Horam, fourthly Varingam Horam, fifthly Ngatingmi. China aya wi competition jui saman khayau kup kasang saira China arila ishi panglam ni khwai le fudle lemon farming hili khagatom sada Ukhrul horticulture officer Ukhrul wena ashinala sprayer mi t-shirt sprayer t-shirt tonate side le China
China Kachai Fruit Farming and Cooperative Society Limited na mi tharuk kala Kachai Shimbung Rim DBS ke Kachai China Alpha Christian English School hiping hiri mingaidle China individuals pingjina firstly BS Joseph, secondly S Ningam, thirdly RS Gideon, fourthly Mathotmi RS Jena, sixthly Kajai Taikor, Jena Mathangli Kajai Shimbungrim, Chiwitili DPSK Kajai, Jena Alpha Christian English School Kajai. Atumnala matang khara khwimirano. District Horticulture Department na tonate sakmina here. Kor, Kajai Taikor, Kajai Shimurim, TBSK, Alpha Christian English School. Saman Khayawi Maran ye hi hina khanga chang saira German gala secretary lakchung khaning shia Saman ram ni khai jubang Okay. Ngayam food passion sam mamandale lega ashiwi kigla saruno chena itum atamma shai gawai ninga shitui hila amai ringmiso horamna ninga shitui mi gawai wang atamji khwimirano me Twitter itum wi ksakwa varivrali ni shie ki wangla jilaga itum na achakum wi na program shemra laga itum ling somi da ot manga ko khuili success sang sak da khlai ki wang itum varivrali masot mi se ram naw bing ramwi likwa naw bing masot mi se hi rime Twitter hang ngai le Kakaneli awunga kalavi yebing ramna organizing committee na hitada 18 Kachai Lemon Festival mayon khawai kabotharan mathan tuchup mayak miwang ningshi phongshok tale kala kakathumali issuei
chairman secretary anina tun shin ramlima bamla Imphal ukruli aniwi kasakbai kya khale salala yongong yangwa da sami da khle hiwang itum ningshi jung ka phong shok da le ye ina healing room sanga ye chairman na itum hawphok te thali chairman na hang khaya khale ye itum ot manga ka khuili Vri Ramazan ka masa kui bai mene jena ka saya sami lo da hang laga hopoge otbam hili ana zang laga experience how da vri Ramazan ka masa bai mene da ana vri hang laga otsa ka pok taran itu mashit sang salala aya success sahaire ot manga success sahaire da Yarui bing na lagala kajai luikwana bing na la shan kuye kakatumali Yarui luikwana bing kajai luikwana bing na makadomya ka itum na hiya ka machuk mang la masakwiram re natum na kadom kam yuwang ot mga hi success saira da kuye ning sila kai re kamateli metia kilui party Ningxie Rekasang Adam Sahauda Ramlimung Salala, Ayalibam Salala, Hitata, Life Chihomi Laga, Yankui Sambang Sage, Ningxie, Naudala Osan Rumlishitse, organizing committee we showing Hangaye, sound system, Apem Galawi party, Ningxie, Sikasa Kang Laga Hitata, Otsami the Clayvang. Ning sitra ka pongshok tala ye kevige team neramek team tuere jita salala atum na ning sanglagay na ungmi lagay itum li ungtam mi kay jiwang ning si pongshok tala pigi bing UDCRM wena sarngachon mi kala kentit oram anili ning sitra ka pongshok tala ye Naudala hitada katomi lishidlo ji bongaye lemon peel oil extraction wena hi hilita migida klai isia tsaru atonli la ning sifong shok dale ye now my twitter ngayam food meta my team lila ning sitra ka phong shok dale ye organizing committee wi shongina Ning silakai rako the pongshok tele now the osakrum likwa hita the kanghot taran mayami lishitlo gaji pollution ngaye hita the mawak shung kaya kale sare hili makbantra kale sare jithalala natum na peumilo ot ungshung sakta kale saikori wang hili hangta khai kalamachang Lale Saka, Natum Psychorally, Nishilakai Rago, the Akashi organizing committee we showing in a Nishilakai, the Hanglaga Hen and Samoge. Kachai Fruit Farming Processing Society, we joined Secretary Ligachunga Ning Shere, Ningashitui, Hangmi Kaijuwang, Jena Ara. Itumui program he makupsang narang laga. We would like to extend our gratitude to the sponsoring committee, the Northeastern Hill Council, Shillong, Government of India, through Ibada, MID, MoMA, NSC, Trade, Commerce and Industries Department, Tourism Department, Government of Manipur, NABARD, MAGS, ICAR. Through your support and through your assistance, like we could successfully organize and like make this occasion a grand success one. Thank you so much. Ara itum we kup kasangwi program hiwi kup kasangwi hada say hi ucha Ungram Khan associate pastor na samira jena ngayam foods we hada trainer ajon khuyuan kala amay gala ashitim binglila kachung ganing sidale
chatwagi gi ji manga song la hada manga wa khmei ngasar no gi la hangai chena achon ton chui la lila kachung ganing shere phani thi mapung phang sak kai da hada ana hi hada awi ot ka sakya ka le sala la masa ka pai wi wang ena ithum hi da achu matha da la masinga kup ka sang ba hi matha da masar sar la ana awi achu effort mi gai ka tong hi are ma mang samra ga ji ithum hada shan ga khui le je na na wi zatwa ki ji manga song la manga wa khming sar no ga ji hi hang la ga he na samau ge je na ara khanga chang wi se ha hi issue associate pastor Ungram Khan pi huina rasami rano siyasa sai rekha majaya kasa khwa rivra kachai lina na leshi gji he chambra hina shakya khane kajai leha hili lei thau mi da kala chambra ma thala ge na ma theng sakta ogathui mi pingna chan lag ena thai khang sak chuwang kasa khwa rivra na li masot mi da leye kachai nau bing na kachai hi hili leida kle chamra hi amon sakla ka hai nei da thai khui da festival hi organize sa laga tingum ka sang ka sarai ra kala trada ji shat ka gshung ka sa khwa rana na khuira mi da aya zi mik show we nei thum yon phok laga mathang program singa gali na zang mi da sok mi la sam pangai ra aju zi mik show la ithum le ayar we na uchabing razangda atumwi kathem psychology pasung wa bai da tam chthemi khai juwang ningshiye atum psychology no we sok meji ta shung milo kala razangda ngana khui da khle ithum psychology la chuwi athishur da apply za laga sa shok shap kwai no we thang khmeji ta shung milu da sia sa da boli program hing achang sang uda ara ithum icha shushimle hanu ngau gai no we mangla ga thurjine ithum psychology kachui ungmilu da Jishu Krista ming lis yak sane amen